Selam dostlar, Etelim Show'da türlü şahıslarına etelevimizne devam etemiz. Hem bugün bizden konakta alıp barışılar Ayvaz Sadırov hem Aysulu Liron. Demek biz bugün Ayvaz bilen Aysulu'nun Tatar dünyasını, Tatar tilin hem üzeri işlegen radyo ülkesinin ne derecede yaxşı bilülerin beyeleyişek biz. Eğer katnaşıcılar hazır bulsa, başlayız. Hazırım. Semsiz. Sizin nerse gidiyorsun bunda? Sizin burada tok soğudan başka bütün bir Yarar, haydi. Demek bizden bugün iki katnaşıcı bize hazırladık onlarga sorular. 10 soru Ayvazga, 10 soru Aysulu'ga. Hem eğer de Ayvazga berilgen soruga Ayvaz dürüst cevap vermese, tok soğuğa Aysulu'na. Eğer Aysulu'ga berilgen soruga Aysulu dürüst cevap vermese, tok soğuğa Ayvaz'na. Aysulu'ga 3. sınıf dersliginden söylemansızdır diye bir şeyler mini sıralar değil mi? Benim ise falasım kile. Hem netice, nerse? Neticede biz jingüşünü ilan etemiz kim kubrak soruğa dürüst cevap verer. Hem jingüşüge? Bulak 50 gesir. Haydi. Haydi. Şunu aytib iskartib o'zasi keladi. So'rovlar shoqday qatlovlar. Shunga ko'ra e'tiborli bo'lsangiz edi. Şuna kadar şadamlı bulsanız iyiydi degen. Sizning ikkingizning de o'qimishli ham bilimli bo'luving'izni berakda Tatar tili ülkesinde ekanini bilamiz. Shunga ko'ra so'rovlarni bek shetriklab izladik. Demak, birinchi so'rov Ayvazga tez-tez javob berishga tirishamiz. Aysulu radioda necha yil ishlagan? 25. Haydi özüm aytayım. Bu şeyler ona. Soklar mı? Soklar mı? Shunliqdan necha yil Aysulu? 12. Lekin 2 topqirga azrak deyman. Yok, Aysul'un 1 yıl 2'ge sanalı ekan. Bilmeydik sana. Hali bile kakras yol pulu bitmeye şuna kadar 23. Soktu mu ne o? Soğukta indi. Amin sen aytayım şolay. Aysuluga so'rov. Uylab cevap vereyim mi? Meni cevap verme. Ayvaz radioga qadar qayda ishlagan? Radioda DJ bo'lib ishlagan xabar. Dürüst cevap, Ayvaz'ın birinci iş o'rni ol radio. Kelasi so'rov Ayvazga. Hozir so'rovlar biroz qatlovlana, hali bizning Biroz. men qig'naydi. Demak, so'rov Tatar alfabetining 18-harfi nechta harf ekan? 5 4 3 T. 2 1 Yo'q. Aytag'iz, tag'in bir birgalab sinab qarang. Tamam bir yarım A, metrege. E, B, V, G, Y, Yo, J, J, Z, I, Qısqay, K, L. K mı? Yok 18'de K, L, M, N, K, O. L, M, N, O. Yo'q. Bundan so'ng tag'in bir harf bor bitadi. Nga. To'xta, Tatar alfabetinde A'dan so'ng keladi. Tatar alfabetinde A'lar, Ö'ler, U'lar oxiridan keladi. Yo'q, A, E, B. Yo'q, alay tugul. Ana Tatar alfabetini hurmat etmagan kishilar shulay ortga jibara. Shunliqda A, E, N'dan so'ngi ham boshqalar. Ay. Demak, kelasi so'rov Aysuluga. Tatar teatri nechanchi yilda borliqqa keladi? 1906. Dürüst. Ayvaz baxting. Молодец. İlk top. Ayvazga. Rossiyada radio nechanchi yilda o'ylab topiladi? So'rov shoqday qatlovli. Rossiyada Rossiyada radio nechanchi yilda o'ylab topiladi? 5 4 1833. 3 Ayfat. Ayvazga Aysuluga qarab. Böyle bilmeyden işe kul. Mekan tok soğuk diye oturarlar değil mi? Olmaz. Axat kira. 1903. Yo'q, Aysulu sen bilmaysanmi? No, Şamag'da. Türkiye ol bilmesem men so'rasa qo'yaman. yo'q. 1895-yilda Rossiyada radio o'ylab topiladi. Men ko'rmay orasida aytdim. Tigi ne bilan birga bo'lib chiqaydi bir tira. Qachon borliqqa kelgan tigi televiziyada bitindir. Qachon bo'lgan 1885dami? So'ngroq. Shu bir tirada borliqqa. Алар bir tirada bitindi. Братья Люмьер. Люмьер кинематографны. Sinematograf. Televizyon so'ngroq. Yo'q, televizyon so'ngroq emas. Nasıl? Shu bir tirada ista qoldirgan kerak. Aysulu 1927-yilga qadar Tatar yozuvi nindi grafikaga negizlangan ekan? 27-yilga xatlaymi? G'arab. Dürüst. O'lib ketarman ekan deb shu aytib to'qson bo'lmasa ekan bilmaysan.
Айвазга хәзер татар кызлары турында бик кызыклыгына сорау. Тоқта. Бұл программаны хатын қарай ма? Қараячактыр инде белмим. Сұрау өзгәрттік. Егетлер турында. Татар кызларының күбесенең бир нәрсендә була торган мәҗбүри әйбер булып саналган китап. Китап, мен сондық деп айтасың. Китап, не? Исеме. Исемі. Үш. 2. Балаларға оқыт насихат. 1. Yok. Тишлеп шығармай қол. Айсулу, білмейсің? Намаз оқу тәртібі деген. Жоқ, так. Жоқ, андағын Грета нейдір. Мастройды сонда. Құлғалинің Қиссаи Юсуф китабы Білдің ме бірінеге түскенде? Бар ма? замандарда бирнелерде мәҗбүри элемент булып саналган. Димәк, киләсе сорау Айсулуга. Карандаш сүзе нинди ике сүздән килеп чыккан икән? Карандаш име? Бұның радиоға қағылышы бар ма? Турдан қағыл. Так. Мен ойлаймын. Мында... Айсулу, әйбәлі ойла. Пара һәм ындаш. Пара һәм ындаш түгел, мен даш деп ойлаймын. Һәм... Қаран деп ойлайсың ба? Қаран деп ойлаймын, наверное. Даш. Ән һәм даш? Жоқ, қаран. Жоқ, даш енді. Соңғы жауап? Қаран һәм даш. Yok. Сен кірген қияфет шығар енді ешмақсан. Жоқ, сенікі тоқсық не бәлі ол? Әлі айсам мұны сұрақ соған баны. Бұл білесің ма, тоқсық оғына түгіл бұл, мұнда ярты қолын өзі болған кебек болған. Айда башқаларына түрі жауап беремін, пожалуйста. Демәк, карандаш ол түркі шығышлы сөз, қора һәм тош сөзден. Мен шулай... Кері алығыз менен бұл. Мен тігі шулай айрасыған ойлаған едім. Бұл айтып, мен де шулай жауап бермекші, мәғінәсін бойынша. Кері алығыз. Айбазға сұрау. Қозан шәһәрендәге Абдулла Тукайның неше һәйкәле бар? Так, опера, балет, театры. 1. 3. 2. 3. Безнең вакыт чикле. 3 булдымы? 3. Дөрес җавап. Киләсе сорау Айсулуга Тукайның сөйгән ярының исеме. Зәйтүнә. Дөрес. Айвазга кайсы килешнең үзенә хас кушымчасы булмый? Үзенә хас? Әйе. Без. Без дигән Килеш. Үзенә хас, үзенә? Кушымчасы булмый, әйе. Баш килешнек? Дөрес. Морфология нәрсәне өйрәнә кызуграк җавап бирә башлыйбыз. Узарак уйласак, токсуга чаклы. Һәйбәт икән. Морфология тизрәк. Сүзләрне өйрәнә? Юк. Bunu oluşturup koyuyor, bu bir orta tıran şeye çıkan benim. Bütün şeyler şuna ettirem o. Manda tağında rahat trek değil mi? Ha? Üstte şingilerdir de bileyim. Ayda üstü koyuyor, manda bir kata orttıra bu. Demek devam etəbiz. Kilesi sıra Ayvazga. Ayvaz, laş sözü nindi söz türkümünə qarayır? Laş. Amlıklar. Yok. Laş. Avaz yeritimi. Aysulu tunuşlandı da hem biz ona kilesi sıramızını bilemiz. Әйе. Aysulu, ol yapqış sözündə neçə avaz var ikən? Тоқтаға. 8. Dürüst. Aymaz dünyadağı birinci internet radyo stansiya neçənci yılda barlıqqa kelgan? 2001. Yok. Nişan bilmeysin ya. Aysulu ismin bilmisinmi? Yok. Aymaz özü bilmeyim ikən. Birinci Tatarşa internet radyostansı açқан емен 9-шы сыныфта. Түгіл ме? Internet Talk Radio деп аталған һәм 1993 елда барлыкка килгән. Димәк, киләсе сорау. Айсулуга. Кыл шабата киендерү фразеологизмы нәрсәне аңлата? Кыл шабатта киендерү. Әйе. Бер сүз белән. Нәрсәне аңлата икән? 3. Электр тогы сугу дигәнне аңлату. 1. Юк, әлбәттә. 2 тапқыр соқтың. Кім соқты 2 тапқыр? Алдағысы ішінде. 2 тапқыр соқтыңсың. Шоқыраттығысында әгерді келсе, аванс. Татар тілі білу гәші буларак Айбас әйт әле. Нәрсәне аңлата икән? Білгіш болдым тұрғаны мен. Кыл шабата киендерү.
Qıl? Qıl şabata kiyindirib ayı. Tigi бар бит инде, нәкъ шуны аңлата. Bilmiyim. Cevap qabul. Nesege min hazır. Bilmiyim. Bilasiz kelamisin? Aytsam atqanim. Ayda bulay. Bor bilmi. Bu bit. Ni tugul yere. Ayda ayt. Ol dalal degan nom ota. Ekra qo'yinga turati bor. Qıl shabata kiydiruv. Demak, bundan so'ng o'zingizning söylemingizda shu frazeologizmda qo'llansangiz bo'ladi. Oyvazga kelasi so'rov. Oyvaz, hozir bizning radio turida so'rovlar ketadi. Tatariston radiosi bilan Tinchurin teatri narsa bayli. Tatariston radiosi ikkisi de ular Gorkiy uramında. Yo'q, aşıqma. Ular narsa bayli Tinchurin teatri bilan Tatariston radiosi. Так, Шамил Аларның редакторы так Шамил Усманов. Так, Tinchurin ishlagan Tatariston radiosida. Tinchurin shaxsini Kerim aytasiz. Tinchurin. Teatr bo'laraqmi? Teatr bo'laraq. Анда Kerim Tinchurin teatri afishasi aytila. Mana shu bir tok berdirib oldiringali. Menami? Oysuluğa. Aytdim bitmedi. Нәрсе- Ayvazına нәрсе- yazmışsa Aysulu qo'limda deb. Ham Aysuluni qo'y, Ayvazni qo'yda. Ayda. Demak, javobni bilasiz kelar. Alla bor bilmayman. Aytingda, ayda bunda. Tatariston radiosi teatr binosida 1930-yilga qadar ishlagan. Вот. Kelasi so'rov Aysuluga. Aya. Bulg'ar radiosida din turindagi topshiriqning ismi nechig atalgan ekan? Din ve bir narsa endi. Ma'ishat. Ma'ishat tugul. Yo'q. Hozir aytolmay. Aysulu javob beradi. Yo'q, men bilmayman. Top. Xo'q din. Ha? Haq dinayi. Lekin javob Aysulu. To'qsoq qilgani esga tushdi. Dansiyon. Sonda ikki so'rov qoladi. Ham bizning jingishida ulardan chiqib e'lon qilishak. Demak, Ayvaz Tatar radiosida qo'shandirib borgan ismida yirtqich hayvon ismi bo'lgan topshiriq. G'urlar bilan biyu. Dres. Bir şey yo'q bilmamda. Demak, Aysuluga so'rov ham bu endi bizning so'nggi so'rov. Kitob radiosi qo'shindan beri tavlik aylanasi ishlay boshladi. Yo, may ayında bitindaga bir Soni ham yili. radio kununda 2020 yıl. 7 may. Yo'q. Nishik. 2020-yilning 1-mayından Kitob radiosi tavlik aylanasi ishlay boshladi. Moy deb aytdi, durust aytdi. Bizga soni kerak. Demak, zo'r rahmat bizning qatnashuvchilarimizga 20 so'rov bizda. Sen tuttu musun? Sanallı sekundlarda jingishini e'lon etamiz. Oxirdan jingilishga to'qsoq turmaydir. Sen jingilding. Mana aytaylik, inchi o'ylaysan, iratlar aqllaraqmi xotin-qizlar? Xotin-qizlar. Ne işin alaydı bo'laysan? Bütün kişiler Akıllı bolğanга ko'ra şulay deb javob berer. Onca akıllı. Bütün kişiler alaydı fikir yürütmeyler. Ne işin naqnaysin şulay deb bo'laysan? Belki bir argumentim vardır. Xotin-qizning bosh miyi ul aqlli so'zning bir turli ma'nosi bor. Aqlli degan so'zga nidir bir to'plilik, tekirgan emas, strategik salqin qonunlik bo'yicha albatta irodlar. Lekin nidir faktlarni borlab, ularni analizlab, ularni nidir kishtarga qo'yib, undan so'ng hali olg'a, ortqa bir burilib qarab, nidir bir durust fikrni yasovchi u xotin-qiz. Demak, sen durust fikr yuritasan, ham bizning bugungi topshiriqimizning jingishisi kim edi? Aysulu. Laravan. Liron. Nisha ochka. Ayırma bilan Aysulu 5 dürüst javobga, sen 3 dürüst javobga So'rova. Iya bo'ldi qiz. javob berdi. Demak, chin ko'ngildan qutlaymiz. Jinguvchi Aysulu ham Aysuluga o'zi bizning bo'lagimizni topshiriq edi. Bo'ldi. Men aytdim. İkinci o'rinni yo'llagan kishini de so'nggi Sovan to'yda so'nggi kelgan otni Kerak meni, kerak. Jiddiy, pожалуйста, kerakmi? Nega ikkita qurmasansiz o'shanda? Mana bunisi normalniy bosildi, kстати, batareyangiz bitgan. Ha, azaytib. Bundan azaytib bo'laveradi. Nima qilasiz? Do'stlar, men bu topshiriqni bek yoratam, chunki men shunday shaxslarni tog'in qo'shan rahatlantirib issi tovada biyitamiz hali. Demak, biz o'z tilaganimizga erishdik. Aysuluda, Ayvazda choqti atalandi bugungi topshiriqda. E'tiboringiz
үшін зор рахмет. Ашықмаңыз, бұл тапшырудың мағынасын аңладым. Рахмет. Мұнда екі яқтағы шәхісінің фикірі, ақылын, білімін текшіру түгіл, ісі табада бейітті екен. Көрдің мі? Мақсатқа еріштік дей. Мұнда сенің дұрыс жауап бермейсің мен қарап тұрмын. Ең мұхимі бірер тапқы болса да әтәләту. Дұрыс. Шоған көре? Дұрыс фикірге келгенсің. Бик қибылағыз дұрыс екенсіз. Дұрыс кішілерін сайлағансыз. Бір әсәбір бейтірған. Демек, сау болыңыз достар. Пока-пока. Солайда. Все, салдырыңыз, пожалуйста, бұл нәрсені. Дұрыс фикірмәдің де бейт, орта деген болады.